Sisive seMaswati sithukuthele siyanuka kulandzela tento letimbi letentiwa bomangololo. Sicela kutsi lihhovisi leNgwenyama alivule emacala baboshwe bonke laba bomangololo lokufaka ikhasi nangilobhala i-KBH News nalobhala Siswebhu News nabo bonke nje bomangololo empeleni. Kadze kwasa nginitshela ukuthi bomangololo ngitona titsa mbamba teNgwenyama, ngitona titsa tekuthula, ngitona titsa teMaswati ngoba bahlala ngekucijela iNgwenyama titsa, bayibangela titsa. Lo sikhuluma babhizi banyembenya abantu labalethe tipho letihle enkosini batobongela inkosi bona babanyembenya lokufaka ikhathi umpostoli Justice ngilomnye labamnyembenyako. Justice lo ulethe imali lenganga 50,000 enkosini yakhe, bona sebamnyembenya bambhala kabi bamveta nalapho ashaya khona liplango bakhotha netinkulumo takhe takadzeni lapho athi umpostoli Justice khona wena nkosi wena sitaba nekuthula njani nangabe unyoko agcwalise live ngekuthakathi. Bayakubhala konke lokho ngoba bayanyunza banyembenya lokuthi umpostoli Justice wenda lokuhle enkosini. Losho ukuthi bona bafuna kubona bantu benda lokubi kodwa enkosini nabenda lokuhle sebayanyembenya. Ababoshwe ke labantu ngoba ngitona titsa teNgwenyama laba. Kude nasinye sithi pho labasilethile eNgwenyameni kodwa banesibindi sekunyunza banyembenye abantu abaletha tipho eNgwenyameni. Ababoshwe labo mangololo.